Islamsko društvo počelo je vrlo rano umnožavati i sakupljati pisanu riječ. Odnos prema pisanoj riječi temeljen je na dva važna principa. Sama objava Kur'ana u svom tekstu na više mjesta spominje odnos prema knjizi. Tako možemo naći u Kur'anu suhufe Ibrahima a.s., knjige kao objave, kalema kojim se Allah dželešanuhu kune, satr kao red i tako dalje. Drugi važan princip jeste da je knjiga objavljena cijelom svijetu. Ona nije bila privilegija nekim ljudima, nego svim ljudima. Dolaskom na naše prostore, Islam je iza sebe imao iskustvo prema knjizi, formiranje biblioteka, čuvanja i izgrađivanja pozitivnog odnosa prema knjizi. Dolaskom na ove prostore, Osmanlije su pri svim obrazovnim zavodima formirali biblioteke. Tako su te biblioteke formirane pri džamijama, medresama, tekijama, posebno pri mektebima i drugim odgojno-obrazovnim, vjerskim, ako hoćete i socijalnim, kulturnim, odnosno društvenim zavodima. Najstarija biblioteka koja se spominje na prostoru Bosne svakako je biblioteka Isa bega Ishakovića. Ona je formirana njegovom drugom vakufnamom 10. augusta 1469. godine, kada je Isa beg uz svoju medresu koju je osnovao u Skoplju izdiktirao na Sarajevskom šerijaskom sudu spisak od 395 naslova koje je uvakufio za potrebe svoje medrese. Činjenica je da biblioteka Isa bega Ishakovića fizički nije bila stacionirana na današnjem prostoru Bosne i Hercegovine, ne umanjuje njen značaj i njenu važnost zato što je taj prostor od Skoplja do Bosne bio jedan vakuf Isa bega Ishakovića. U to vrijeme on formira medresu i biblioteku u Skoplju jer tamo ima veća potreba za njom, a u Sarajevu je formirao druge objekte koji su nedostajali i nisu bili u Skoplju. Biblioteka formirana u Skoplju sa 395 muteber od uleme provjerenih knjiga odredit će odnos Bošnjaka prema islamu u narednih 400 godina, odredit će ono što će Bošnjaci čitati i za čega će se obrazovati. U sklopu ove biblioteke izvršena je i klasifikacija biblioteke i taj princip je zadržan do danas. Na taj način izvršena je klasifikacija i kataloga Gazi Husrevbegove biblioteke. Naravno, važno je malo detaljnije spomenuti ovaj izraz provjereni muteber čitaba, odnosno knjiga. To su knjige koje su bile referentna literatura, provjerena i potvrđena njihova autentičnost i ozbiljnost i tačnost i, ako hoćete, pravovjernost od strane islamske uleme. I ona posebno danas mi postajemo svjesni važnosti takvoga opreznoga pristupa izboru i odabiru knjiga koje će biti ponuđene muderrisima, učenicima i drugima koji budu se koristili takvom literaturom, zato što danas imamo poplavu šund literature i kad je u pitanju vjerska literatura koja pretežira različite mezhebe, različita učenja, prema tome tek sada vidimo dalekovidnost, mudrost, utemeljenost i značaj ovakvog, rekao bi, opreznom pristupu odabira knjiga koje je Isa beg Ishaković uvakufio na ovim prostorima. Da je ta biblioteka bila zaista prisutna na našim prostorima, potvrđuje činjenica da je kasnije od strane 6 sarajevskih kadija šerijatskog suda nadovjeravana i potvrđivana njena autentičnost. Bio je običaj da se promjenom kadija nadovjeravaju autentičnosti baznih dokumenata koji su korišteni na tim prostorima. Nakon ove biblioteke, ako gledamo hronološki prema Sandžaku, možemo govoriti o Gazi Husrevbegovoj biblioteci kao najstarijoj biblioteci u Sarajevu. Gazi Husrevbegova biblioteka datira od 1537. godine. Sve do 1863. godine biblioteka je bila u sklopu Kuršumlije medrese. Te godine na poticaj Topal Osman Paše, guvernera Bosne, uprava Gazi Husrevbegova vakufa za potrebe biblioteke dogradila jednu veću prostoriju uz Begovu džamiju ispod Munare.
Tu je bila smještena do 1935. godine, kada je zbog povećanja knjižnog fonda preseljena u prostorije ispred Careve džamije, gdje je ostala do početka agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine. Osnovana je na način da je Vakif ostavio sredstva i oporučio da se izgradi medresa, a što sredstava preostane, da se kupi provjerene muteber knjige koje će se koristiti u medresi, koje će koristiti učenici, muderisi i oni koji se budu bavili naukom i prepisivanjem. Ova sintagma i oni koji se budu bavili naukom i prepisivanjem Gazinu biblioteku, ali i mnoge druge kasnije kandidira i govori da su one bile javne biblioteke, da nisu bile predviđene i zatvorene samo za osoblje Gazi Husrebegovoga Vakufa, koje je također bilo brojno. Ako znamo da je tu bio imam, hatib, muallim, šejh njegovoga hanikaha, da je bio muderris, da je bio asistent. Znači 7-8 osoba koje su učestvovale u odgojno-obrazovnom i vjerskom zadovoljavanju potreba njegovoga vakufa, odnosno grada u kojem taj svoj vakuf formira. Biblioteka posjeduje oko 100.000 bibliotečkih jedinica. Od toga uvijek na prvom mjestu izdvaja se rukopisna građa, 10.585 kodeksa rukopisa na orijentalnim jezicima, arapskom, turskom i perzijskom jeziku i bosanskom jeziku pisanom arapskim pismom različitog sadržaja iz različitih vremenskih perioda i na različitim mjestima na kojima su nastali rukopisi. Ali činjenica je i karakteristično je to da su to štiva koja su se koristila u odgojno-obrazovnim zavodima na prostoru Bosne i Hercegovine i šire. Neka od njih su nastajala u različitim mjestima prostranog Islamskog carstva, ali su dopremana ovdje i korištena novim prostorima.